Ancha munasqa wayqi panaykuna, may sumaq kusikuy kunan p'unchaw tariyukusqanchis. Taytanchispa palabranta ahwirinapaq ñawinchayunapaq. Kunan semana qallarisunchis Diospa hatuchaq munakuyninmanta rimayuspa. O wayqiy panay, Diospa munakuyninqa uhina, runaq munakuynin, uhina, runaq munakuyninqa a veces duran pisilla, kunan kay wata, iskiwata, chunkawata munakuyki, chaymantataq tukukapun. Pero Diospa munakuyninqa uhina, Diospa hatuchaq kuyakuyninqa uhina, illapallanchista Dios ninchis munakuanchis, taytanchis munakuanchis, chaypaqpay wañurqan nuqanchisrayku akay Calvario patapi. Wayqi panaykuna, taytanchispa palabrampi nuqanchis tarisunchis, kay sumaq munakuynin imaynas wawamasinman churayuran, imaynatas disipulunkunaman qawayachiran anchimanta. Qawari kay San Juan qillqapi, hatun t'aqayninpi iskiy chunka uqniyuq, huch'uy t'aqayninpitaq chunka pisqayuqmanta chunka qanchisniyuq kama. Taytanchispa palabran ninajinata, maypachachus mikhuyurusqakum. Jesucristo yayanchis nisqa Simón Pedrota, Simón Jonaspa churin, munakuankichu mas kaykunamantapas pay kutichisqa, ari munakuykin kan yachanki munakusqayta. Entonces nisqa michi ovejaykunata nispa, uqmanta iskiy kutipi tapuyurusqa, Simón Jonaspa churin, munakuankichu chaymanta kutiachisqallata, ari noqa munakuyki kanchayta yachanki. Entonces yayanchis nisqa, entonces ovejaykunata michi. Chaymantapas kinsa kutita taytanchis tapuyusqa, Simón Jonaspa churin, munakuankichu. Entonces Pedro llakirukusqa, hinaspa nisqa imaqtintaq yayayri, kinsa kutitari tapuan munakuankichu manachu. Ipay kutichisqa, Señor, kanqa q'alata yachanki, kan yachanki munakusqayta. Jesucristo yayanchis nisqa michi ovejaykunata. Wayqi panaykuna, Jesucristo yayanchis kaypi tupashan qanchis disipulunkunawan. Pero ñawpaqta wayqi Pedro p'unchaw manara Jesucristo yayanchis wañushaqtin, nisqa taytanchista, taytay, pikunana hamunqa chaypas noqa churakusaq. Kay disipulukunana traicionasunki chaypas noqa mana hayk'aqpas saqsaykichu, noqa churakusaq. Imana hamunqa chaypas noqa churakusaq nispa. Hinaspa yayanchis nisqa hinata, qanmin negawanki, traicionawanki, kinsa kutita manaraq gallo takirushaqtin. Wayqi panaykuna nuqanchis yachanchis imaynatas Pedro Jesucristo yayanchista traicionayusqa, kinsa kutita negayusqa, y chaymantataq gallo takimusqa. Jesucristo yayanchis qhawayusqa, Pedro, qhawari junt'ayukun nuqaq nisqay. Pedro mana maymanpas uyanta churayta asisqachu. Fallarusqa maestrunta, fallarusqa Jesucristo yayanchista, pantayurusqa, mana cumplisqachu nisqanta. Y entonces Pedro waqaspa pasakapusqa. Anchipi wayqi panaykuna, Jesucristo yayanchis wañurqanna. Pedroqa sonqunpi llakisqa, q'ala tukukapun nuqapaqqa, maestruyta, yachachiqniyta, jefeyta, pantayuni, fallayuni, kunanqa q'alacha imapas tukukapun. Yayanchis Pedrota allinta considerasqa, payta churayusqa
umalliqta hina disipulunkunamanta kunanqa Pedro nishan q'alimapas tukukapun. Mayman risaq fallayuni maestruita, fallayuni yachachiqniyta, pantayuni paywan. De repente kunan momento pipas kashanchis, llakisqa sonkonchispi, nanasqa, porque fallayunki, pantayunki, jefeykita, pantayunki, umalliqniykita, pantayunki, familiaykita, pantayunki, wawaykita, pantayunki, esposaykita, pantayunki, taytamamaykita. Y entonces sonkoyki kunan kashan nanasqa, mana kanchu t'aqay, nanasqa. Y Pedro niran sonkompi, kunanqa umalliq kasqaytapas chinkayapuni q'alata. O de repente personaykipas chayna kashanki, de repente nishanki, kunanqa manana kannachu solución nuqapaq, kunanqa ña umalliqmantapas nuqaqa kunanqa yastana pampamanna urayuni, mana kannachu nuqapaqa masqa. Wayqipanaykuna, Pedro chay umalliqninmanta bajayusqa, pantayusqa yayanchista. Hermanos queridos, Jesucristo yayanchis nisqa Galileapi tupasunchis. Hinaspa Pedro, ya Jesucristo yayanchisqa resucitaramuranna, Galileapi tupasunchis nispa. Hinaspa Pedro, manana ganas kannachu tupanampaq, manana kannachu ganas puririnanpaq. Hinaspa wakin disipulunkuna soqta chaypi kasharanku paywan karanku qanchis. Hinaspa nisqaku hakurisunchis Galileata tupamusunchis yayanchiswan nispa. Anchipi Pedroqa manana ganas ninkannachu. Hina nisqa hinata, mana kunan tutaqa llamk'arkusaqraq, paqarina rishasaq. Hina wakinkuna nisqa hinata hakunu qaykuwan risunchis, llamk'aramusunchis. Hinaspa lamarquchamun yayk'iyusqaku. Entero tuta paykuna llank'iyusqaku. Mana tarisqakuchu imatapas. Ña p'unchayaramunna y de repente yastana chay lamarquchaq kantunmana chayarunku. Anchillapi ukruna tiyashasqa. Hinaspa wajarikun, mashkankichischu, tarinkichischu challwata. Mana pipas riqsisqachu. Anchipi Pedro, Juanwan ripararusqaku manachu maestro. Juan nisqa Pedro, maestrunchis yachachiqninchis. Entonces chimpayurusqaku. Jesucristo yanchis nirusqa, uqmanta ichayuychis, challwaychis uqmanta. Anchipi challwakuna ashka lluqsiramusqa. Mana tirankuchu ni q'ipiytapas. Wayqiypanay, Jesucristo yanchis chaypi kasharan. Chimpayurusqaku, noqan kashani. Chaypi yayanchisqa challwachata, wayk'ukushasqa, t'anta chatawan. O wayqipanaykuna. Entonces Pedro, tarikushan mana linchu sonkompi. Pedro q'alata chinkasqa. Pedro Diospa confianzanta chinkapusqa. Pedro nisharan imatacha kunanqa yayayqa niyuwanqa. Imanispacha k'amiyuwanqa. Imanispacha castigaywanqachu kampas. Mana imapaqpas dignuchu kani. Mana imapaqpas nuqaqa sirvininachu. Entonces wakinkuna mikhuyunku sumaqta. Pedroqa mana mikhuranchu sumaqtachu. Sunqunpi llakisqa. Waqayusharan. Mikhuyusharantaq. Waqayusharantaq. A veces nuqanchis tarikunchis ajina. Maypachachus pantarunchis familiawan. Maypachachus pantarunchis wawanchiswan. Pantarunchis vecinunchiswan. Pantarunchis iglesiawan. Pantarunchis con la sociedad. Pantarunchis esposanchiswan. Pantarunchis. Entonces llaki mana mikhunaypas kanchu. Mana t'aqkay kanchu vidanchispi. De repente wayqiypanay
may sumahwa masi. No karimaya musyayki kunang momento, kunang oras, yakis ka, wakas ka, songkoy kipi nanas ka kasyanki. Mana puni kree kong kichu kay ruras kay kita. Mana songkoy kipa siptang kichu kay natapantayos kay kipi. Familia kip engkaipi. Waway kikunap engkaipi. Esposay kip engkaipi. Yang masiki kunap engkaipi de repente. Oh, wawamasi. Taitanchis, Pedro nira taytay ka kastigaywanka. Taytay ka manapuni kaytaka no kamanka. Saltayroan kachu. Kami wang kacha. Mana Pedro nyawin karanchu. Kawayunampa Jesucristo yanchista. Amigong kuna sumata mi kuyusan ko pa ka manalinchu mi kuyusan. Ahinang wayki panay. May pachachos no kanchis. Runa kaspa ninchis. Mana no kakafalya sa ikichu. Mana no kakapanta sa ikichu. Mana no kaka chaype kapurisachu. Runa kay ninchis wang ninchis. Pero mana Dios pamunakuy nin kanchu bidhanchispi. Mana Dios panyang nin kanchu bidhanchispi. Entonces, runa kay ninchis, pantayachiwanchis, ukladuman puriachiwanchis, yanchipi Pedro kasyaran, yakiska, nanaska songkompi. Jesucristo yanchis, chayta yacharan, iyachang mingwayki panay, imainas personay ki kasyanki, imainas sufrisyanki, imainatas wakasyanki, yayanchis yachan. Y entonces, mi kushananku kama, yayanchis niroska Pedro, hamoy. Mananukaka, paykunak ladong pichu, wahasayki atensyonta, mana paykunak ladong pichu, no kakakamisayki, no, mana kami ng pakpaschu waharag. Ahina Dios pa munakuininka, mana runa kaya pichu, engkay pikipachisunki, mana hinachu, Pedro, hamoy, hakurirusunch sa kay chamang, hinaspa riruskakuk lado chamang, kanto chamang, y Pedro ni sarang, kunang ichaka, yayay kak amiwangka, kunang ichaka, panayuangka, kunang ichaka, imatacha ni wangka, pero no ka merecene, sok ay wachumpas, imatapas ni wachum, no ka merecene porque no kampantayoni. Oh, ancha munaska wa masi puncho uhuay nanche amang pastor no kan fallayon ni esposaita no kan pantayon ni familia yokupi no kamu necesitan ni sok anata rondamampas apaywan kuman chay sok aywan kuman oh ay kapanay ko na Pedro ni sarang kunang ichaka, sukanata no kaps necesitani. Y entonces, taitan sa pariros kukladoman. Hinas pachaypi, Pedro ta kawairos kanyawing man. Inyawing pi, fijo, nyawing pi, directo anchipi. Niska hinata, Pedro, munakuang kicho. Pedro mana yacharanchi ma contestaita. Imaktinta ahinatari kawairuwa. Kay tukoy muna kuiwangri. Hina Pedro niska, Señor, kan yachanki, no kamuna kuiki. Y entonces niska, mana Pedro, runa kay nikiwang minchaita contestamushawanki. Kangka orgulloso, hatun chaku, kangka neh manang no kakapitapas pantasakchu, no kawangka maitapas purisunchis neh. Mana Pedro away, muna kuangkichu, manta tapuyuruska. Anchibi Pedro kawairuska, pero Señor, taytay, kang yachanki muna kuskaita. Kang yachanki. Oy, que panay kuna. Anchipi Pedro. Mana
manatiranchu pakaitana chayru raskanta ikinsa kaqta pukuypi yayanchis nisqa Pedro mana entendeshankichu sut'intapunichu munakuwanki y chaypi Pedro llakirukusqa sunqunman chayarusqa imaqtin mana suqawanchu imaqtin mana k'amiwanchu imaqtin mana atencionta wahawanchu noqa merecene pero entonces entendesqa kay Dios niqa nisuta munakuwan kay Dios niqa mana hinatachu noqataqa corrigiwanqa kay Dios niqa kay taytayqa corrigiwanqa munakuyninwan kuyakuyninwan taytanchis nisqa sut'intapunichu munakuwanki qawari munakusqaykirayku noqa wañuni cruzpi qanri dispuestuchu kashanki noqarayku wañuq dispuestuchu kashanki noqarayku vidaykita kuq wayqipanay chay Diospa palabran taytanchispa munakuynin Pedro sunqunman yaykuyusqa may imaginaraq sunqun llanllarisqa taytay qan yachanki q'alata hayk'akutita noqa nirayki mana noqaqa pantasaykichu nispa hayk'akutita noqa nirani runakayniwan noqaqa churakusaq noqaqa ñampi churakusaq mana pitapas tupayachimunay nantaqa dejasaykichu wayqipanaykuna taytay qan yachanki vidayta qan yachanki kawsaynita kunan yachani munakuwasqaykita wayqipanaykuna anchipin taytanchis kay wawanta munakuyninwan corrigiyun munakuyninwan hap'iyakapun munakuyninwan ahina Diospa munakuyninqa mana runakunaq munakuynin hinachu a veces runakuna ninchis suqayusunchis anchipi yachanchis munakusqanchista o entonces ninchis yachananpaq kayta k'amiyusaq wayqipanay sumaq wawa masiy mana Diosqa ahinachu Diosqa pantayunkina chaypas Dios ninchis nisunki hampuy maymana chimpayunki mana allinman chaypas nisunki waway noqaqa munakuyki noqaqa kuyakuyki noqaqa wañurani qanrayku amana hina sentikuynachu amana hina waqasqa purinachu amana hina mana allin sunquyuq purinachu noqaqa munakuyki anchiynin Diospa munakuynin kuyakuynin noqanchistaqa hap'iwanchis noqanchistaqa sumaqta waqaywanchis anchiy Diospa munakuynin mana hayk'aqpas tukukuq mana hayk'aqpas chay munakuyqa pantanmanchu chay munakuyqa wiñaypaq anchi munakuywanmi Dios ninchis munan qan munakunaykita Diosta qan munakunaykita esposaykita mana hayk'aq tukukuq munakuywan qan munakunaykita wawaykita churiykita tayta mamaykita vecinoykita mana hayk'aq tukukuq pina pantarun chaypas pay munan kuyakunaykita munakunaykita paykunatapas imaynan Dios ninchis qanta munakusunki imaynana kanchis chaypas wayqipanay ancha suma Diospa palabra Diospa munakuynin kay Pedrota sunqunta llanllarichisqa anchimin Diospa munakuyninqa
Taitanchis palabra ninga hinata. Entonces Jesucristo yayanchis nisqa hinata. Ovejaikunata michi. Chay chunka esconniu versículo penin. Entonces nillaskata yayanchis kunan ichaka katikuay. Taitanchis suma munakuinin kahina. Taitanchis niska kunang munakuan kichayka. Sut intapuni munakuan kichayka. Kunang ichaka tikuay. Kunang ichaka michi ubihay kunata. Kunang ichaka kipaita puri. Mani mapafalta sungkichu. Kunang ichaka hampu yuaway. Kawari. Taitanchis palabrang ning Pedros kutirispa. Okulyaska yayanchista. Hinaspa yayanchis nis kunang ichaka tikuay. I Pedro ay kepanay kuna katikuska. Wanyo ng kama. Pedro tamana mana wanyuchita tirangkuchu yayanchis imenatas crucificas ka wanyurang ahinatachu sino Pedro nis ahinata no kataka wanyuachiwaichis umampang manta oraiman imahinang no kawanyuhiman Jesucristo yayahina umampang manta wanyuachiwaichis crucificas pa Pedro cambiapus ka ihrapus ka vidanta nyaw pagkarang orgulyoso hatunchaku kunang ka Pedro kaska yampusong ko Dios pa mo nakuining chay pikasyaran Dios pa sumakuyakuining bidang manchaya muska kunang kawa masintapas mo nakuska may pachachos predikay ta kallarirang hina Dios pamunakuining mantari mariska anchi Pedro yampu sumaksongkoyo Dios pamunakuining bidang pikasyaran mana chay yachu kunang ichaka chay manahaling sentimiento manahaling chay manahaling wakay ning songkopi ala chingkapuska may picha chay momento karampas chay oras karampas chay wakas kan songko chay yakis kan songko kunang pantayoni yachachiknita yayayita pantayoni may picha kunang ka kusikoy kasya may suma hatuchak kusikoy mana chay kusikuy karunah kusikuy ning hinachu. Mana chay kusikuy katukukuchuk ratulla kusirukungkuk ratulla wayqi panay rirunki maymampas kusirakamunki chay tukukuklla. Pero kunanka kasyan hatuchak Dios pa kusikuy ningwan. Hatuchak Dios pa munakuy ningwan. Anchichaka mana tukukunchu. Kunanka nyawimpas kanchariramu. Kunangka uyampas kutiramu hina kunangka songkompis yang yarirung kunangka simimpas sumahta sirukum anjimin Dios pa pampachakuining hatung kuyapayakuining munakuining de repente kunang oras rimayam husay kipitapas chay pikasyanki yakiska wakaska mana may mampas puririta ti sangkichu kay huchayki nisuta yasayo siya sungki familiayki ukupip engkaska yaktayki ukupip engkaska yaparuna rimayuku siya sungki sumahwa masita itanchis ni siya sungki hampuy waway mana no kakasuk asay kichu rondero ko na hinachu mana no kakasuk asay kichu tayta mamay ki padrinoy ki compadri ki hinachu no kakamunakuy ki
Munakuini wangming no kaka, no kamang, ancha chika musaiki, anchi hamunki chayka, munakuini hamun kakang manchayka, entonces kala chaypi tukupunka, kunanka umay kitab sokarita tinki, porque no kakampitiasa nintaytanchis. May sumah Dios pamunakuini. Entonces yayanchis niska katikuay. Pedro ni sharang ahinata kalache chinkapun umalihnika no kumalirani kalache cheka chinkapun pero kunang yayanchis ning kang mingkanki umalih kantang ahyayki nimporta imatana ruranki chaypas imatana pantaruranki chaypas kunanka umali continuay puri yankay wow masi taytanchis ni shasunki kawari kunang apayammusayku humanta jefiki tapas pampachayosunki no kapachimusayki kunang esposuyki munakuinin tapas apayamusayki no kapayamusa no restituyasa no kohmanta payamusa amayaki kuichu manang perdengkichu kaypi kasang esposayki kaypi kasang esposuyki kaypi kasang wawayki kuna manang chinkarungkichu manang chaytaka hinachuk hepakunka apayampusayki kaypi kasang tayta mamayki kaypi kasang umalihniki jefeyki kaypi kasang yankanayki kaypi kasang ninchis niska Pedrota katikuhay seguramente Pedro son compañera o taytay ahina cha runakayni tukuy akapu kunang ichaka kampa munakuyni ikiwanka may tapas risak may tapas purisak kampa munakuyni ikiwan runakayni tukuy akapu ahinang way panay repente personay kichay pikasyanki ahina sentimiento pero taytanchis siya sungki munakuyni tahapikoy hatungming manahayk aktukuko runakayni kita sakiy chaypi amana ahina runakayni kiwan purinachu amana runakayni kiwan munakuynachu wamasikita familiaykita esposaykita wawaykikunata sakiapuy hampuy waway kaypi kasyani imata suyasyanki hampuy pidaykita entregakampay no kama no kata munakuway no kata hapiyukuway bidaykipi no kang kaypi kasyani taytayki munaku kang rayku wanyurani kang rayku hamuni kayman hoy kay panay imata kandi sidikonki hampuy chimpay akampuy kunang momento umalihnik iglesia ikipi hatarinka wahako chimpayo iglesia ikiman de repente chaypi kasyanki grupo pequeño ikipi sayari chaypi de repente wasi ikipi kasyanki chaypi sunkuykita churayo taytanchisman hinani kunang runakaynika wanyupunan kunang kay runakaynika sakes kakanang kunang kayayay pamunakuyning mapuresa umay tapas okarispa entrega kapusak bidayta yayay manchimpay kapusak kay Sabado bautizay kapusak o masay chay pichu kasyanki hamoy way kay panay hamoy taytanchis suyayo siya sungki nga chimpay amonchisna kunang momento kunang oras manyay ko sunchi chayapi yayay ko hanak pachapi kah taytay may hatong munakuynihi kampaka mana
no kai ko entendi ko manchu mai hatung ming muna ko iniki. Mai sumah ming. Wawai ki kunata tay pina pantay un chaypas muna ko iniki wang kang apay hakamungki manta. Kay pikasin wawai ki kuna. Waking yakis ka. Waking sungkompi wakas ka. Waking kaypi de repente familianta pantayon, esposanta pantayon, wawanta pantayon, tayta mamanta pantayon. Pero entonces kaypi chimpayamunku waway kikuna, palavray king nin taytay kang kamunakuk min kangki, kang ukulya kapuy, kang muna kapuy, ikampa muna kuy nikita sungkong manchurayuspa. Entonces waway kikunata, yang yarichi vidanta. Entonces waway kikunato kariyo niya upahmang, puririchi niyang nikita. Oh bendito Dios, kuna momento kay oras, pay kuna desidea kapusang kampah, bautisaya kapungkaku, bidangku tentre kapungkaku, kang ya bidangku pitiay, kang ya dirihiyo kanak pacaman, cayanangku kama, kaitang manya kamuni, Jesucristo ay kusutimpi hinatah kacu. Amen. Amen.